Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thalone isithembu kanye nesingane sesithembu amakhosikazi akaMzumbe asemzumbe kuningi sengithi akaMzumbe asemzumbe kuningi guys kuningi inkinga yami ngisabanjwe yi-flu also. Uthalone isithembu season 8 indlela okufike ngayo ngabona ubaba umseleke engekho right ngesikhathi engekho right ngokungaphatheki empilweni because umuntu uyakhona ukumbona ukuthi hawu kwaba nomehluko omkhulu kuyashiya ukuthi ihlo lakhe laka-left or laka-right alikho right ngalana izigaxa ne-voice ayiphumi ngaba naleyo nkinga. Silana-ke kumakhosikazi akaMsileko usizini 8 unento ethi angenitshele ukuthi laba bethi kahle kahle uMsileko for past 6 seasons esiwabukile la kuThando Nesithembu ube nento yokuthi yena mayikhuluma noMaK ukhuluma naleya ntombazane and manje mayesebona ukuthi hawu kahle kahle naye engaba nayo into yokuthi ngikhathele ngiyapakisha ima eba nokuthi uba nokuqhaqhazela or ima ekhuluma noMakhumalo ngokumzwisisa ukuthi uthini or imizwa yakhe ithini because isikhathi eside ube nento nje yokuthi hhayi ngiyazi ukuthi uMakhumalo ngiyazi angishiye hhayi anginankinga noMakhumalo like bekungekho ukuthi ufuna ukuzwisisa or ufuna ukuba sure ukuthi lento abayikhulumile uma ikuliphi iside ubehlezi nje uMakhumalo esesayidini elilodwa ngokukaMsileko. Base-ke lesi sazoyixoxa mina-ke ngize kulabo bekuhlezi kuthiwa kuwe yeni nomona manithi uyakwazi ukubona umuntu u-understand into atshelwa yona uyakwazi futhi ukubona ukuthi hawu yazi usubekiwe-ke kulela khona sekuyazi ukuthi hayi wena nje ngeke uzuze uphike lutho. Leyo nto-ke sesingayiboni njengento engathi iphilile kahle hle because ukuba ndawonye nibabili nibadala ngokomqondo and ukubeka into etafuleni kusho ukuthi nizobeka ama-options angafani base niweya lama-options because uya-consider imizwa yalo nomunye. But manje ukhuluma nomuntu omdala masukhuluma njengengane owazi ukuthi ayizuphika lutho ngeke sithi lento masiyibuka ku-TV because ifakwe i-makeup sithi iyona ibingeyona. Bengizokhuluma nalabo-ke kuphela ukuthi kuyavela ku-season 8 ukuthi cha beningabhimbi manilobu nithi hawu uhleze ekhuluma nje ngokuthi vele uya-understand. Mina ngokwami kulwazi mhla waba yilowo muntu osekuthiwe wena uya-understand ubuyifuna into le kuthiwa uyayi-understand-a kuqala mase uyabona ukuthi kufanele yini why kuthiwe wena wedwa kwiningi uya-understand-a kukhona u-wrong phakathi. Bye.